ejegem var, körkön mazik süylөгөн, edilerdi jakşı jakalındөгөн, arış jılbay hukum bele sözdөрün tarıhtan iz kaldırıp ötse eken ömürdün dep, ekonomik mahatıra jekesken. Bardığınızda bugün oyunlar hoş geldinizler. Bu bizim oyunumuzun ikinci turu. Bilim toplumunu tarbiyalaydan özgürlüğün özünün başları olduğunu oluşturulan her bir mekteplerden konulu oyunların elinek mektebine tutulan komandalardan ikinci sınav. Sınava hoş geldinizler. Barımızların üyülüğümüzde tınçlık, amanlık, özümüzdeki bilim düğünü, verimlilik, sululuk kalıp bugünkü konkursumuzu başlasak. Bugünkü konkursumuz aydan özünü terbiyalı, asıl insanlık safhat verilen. Bu kitapımızdan biraz var. Mesela sizlerle ikinci hava verilgen, barınızda dayarsızlarla görüyoruz. Konkurslarla girişimimiz. Bizden neler muhtemeler farklı bilim düğün, ana sizler buyursa alt tarafa var. Kulak tutmalı. Üçüncü sınav hocası biz. Balası üçün çok çıkar, başına zavi böğün. Жалпы ушул билимдүү эле билимдүү коомду тарбиялай тартуу тек таймашына жергиликтүү аракети менен келип ушу жерде отурган баардык катышуучулар энелер билимдүү ушул 37 жыл эмгек кашенин жетекчисине жалпы эмгек жамаатына биздин эркингүл айымга эң чокусунда турган кемеле Гапур Мадаминов агайыбызга чоң таазим этип ыраазычылык билдиребиз. Азырбек агайыбыз баардык нерсеге ыраазы болду. Ушул отурганыбыз өзү бакыт, өзү чоң жаратканга элхамдулилля шүгүрлөр мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саламдар, салаваттар болсун. Эми ар бир нерсенин аягы соңу бар дейт. Bilimli köştü mindi jenger, bilegi köştü birdi jıgar. Demekçi her bir nersege жетүү, her bir Allah jaratkan insandın özünün kolunda, hareketinde. Jaratkan Allah taala aytат, senden hareket, menden bereket. Azыр убакыттын тартыгына байланыштуу мен көп сүйлөбөйүн. Негизгисин жанатан берип өтүп турасыздар. Мен Рухулла İsmatullah geçip koyarız. Bizim balağız hazır sonunu ayıp gitti. Bütün bizden kalıslar doğu. Diplom özgürlüğün özümden başta dolboru. Bilimdүү eni, bilimdүү koğumdu terbiyala tattı. Kitap saymasına gelgekti hareketinin 3. orunda alkandığı üçün Kolomukta komandası kol çağılasın. Ушул долбоордо кийинки 3-чү таймаш сынагыбызда балам мыкты болсун десеңиздер менен 3-чү орунда команда Коломка командасы. Башканын планетин көйгөйсүз. Экинчи орун ушул эле аталышта диплом Мейримдүү энелер командасы. Eneler komandası, azamatsızlar, uşul mektepten eki kitapinen kiyinki konkurska kaymaşka dayar olmuşlar, azamatsızlar, kutuktayız, kol çağlar menen. Öte saltanatlı türde diplom, birinci orunda alganlığı için Aruzat komandası, kol çağlar menen. Kaynaşma 3 kitap menen diplom
каалайбыз. Sütün menen talpıntıp Ak beşike bakkan Bölüp biz üçün kelgen bizden урматтуу агайыбызга ыраазычылык. Жакшыбаев Төлөн Матреинович агайыбызга сизди Жалал Абад облусундагы өзгөрүн өзүңдөн башка борбору билимдүү эне, билимдүү коомду тарбиялайт аттуу китеп таймашына тажрыйбаңызды бөлүшкөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ийгилик каалайбыз. Bilimdүү эне, Bilimdүү коом.